Umirovljeni elektrotehničar u autosalonima nije mogao naći primjera koji bi mu odgovarao, pa je odlučio napravit će si ga sam i da balen. Branko se sprema na još jednu ludu vožnju. Pritisak na dugme, otvaraju se vrata i podiže krov. Odnedavno riječkim ulicama juri jedini kabriolet napravljen u Hrvatskoj. To sam želio uvijek imati, ono što nemam moram napraviti, tako što zamislim to napravim. Auto je, kaže, morao biti sportski. Naručio je lim po mjeri, sam postavljao elektroniku, karoseriju oblagao kožom. Nakon 2 godine rada nastao je ZZ. Tada je trebalo uvjeriti stručnjake da ovo čudo može izaći iz dvorišta i juriti cestama. Došli su Zagreb jedan inženjer i svet vozač, polovni vozač, pun kombi instrumenta su dovezli i onda su ispitivali. Od 8 sati jutro, 4 sata popodne razne zvukove, šumove. Preden je ZZ-a, zvuk je za kojim se svi okreću. Ovako nešto još nisam vidio i jako mi se sviđa. Mateji nije bilo dovoljno samo gledati. Nikad nisam ovako nešto vidjela i voljela bi se da mi provozati. Branka nije trebalo pitati 2 put. Vrata su mi fascinantna. Fascinantno je i da ovaj automobil nije stigao sa snimanja akcijskog filma, već iz skučene radionice u podrumu kuće na Viškovu. Ma kakvi napraviti ja tako nešto, ja ne znam ni napraviti mali autić za Lego kocka, a kamoli ovakvu mašinu. Ta je mašina, kaže Branko, način života. Iako je već u mirovini, uz miris benzina, s vjetrom u licu, juri cestama kojima se ovakav primjerak do sad još nije provozao.